hayi lutho into engayiphiwa emazulwini nje le futhi ibalulekile niyoyibona ingasekho lento ukuthi awuyayibalulekile lento saniphiciza inyembezi engwenya ngoba izandla zenu ziyachitha lokho kufanele nikugona lugolo ongafanele kugona hey singaphela phela umhlaba ungalawulwa manga hey into ehlala ikake uyibuka nje Ngicela uzogidela uNjoko ingoma njengoba ezobedlala live. Ngicela uzomgidela Ngizwe. Awathi ngizongidakela wena ibhimbi lamasimbi ebhimbi lawa hey la yebo ngishaya kwaphaphatheka kwagijima kwavula amalawu kwami khogela ishiphi Uyaphetha njalo ngoba uNjoko lothi uyabhimba wakuyena la ukhipha ithwasa lenkandla esuke egoli ezile kuwe kodwa ngangamncengile wayizodla wayizela ukudla wezwa kuthiwa lapha ngakadla ubheke inkukhu ithola iphelele wavele weza hey nokungebani ungena live ngisho Mgube akazi ukuthi ithintwaphi ifoni hawu Nkosi yabakithi akabona ukuyezwakala ucaba ukuthi record i-TVB hey Nkosi yami isithutha sekonke hey akazenze noma ngekho live noma awubakithi ya isithutha lethu ngiyaphathula uthi awumkhawami wayishaya on-call Umgube madoda kwaphakuze lethi uthi awumkhawami ngixolise njengoba kade usithe sonke asibe live siyokakale siyokakisa hey hayi hey lokho kukhathike ngishingani yakhe bibona ukuthi kunamanga lokho ikuhluka lokho ikuhluka hayi baba